Unit Haerenga. Exercises. He mahi. Whakamaoritia e nei kōrero. Translate these sentences into Māori. Tahi. Where are you going? E haere ana koe ki whea. Rua. Where is she going? E haere ana ia ki whea. Toru. Where are those two going? E haere ana rāua ki whea. Whā. Where are you and Mere going? E haere ana kōrua ko mere ki whea. Rima. Where is the bus going? E haere ana te pahi ki whea. Ono. The bus is going to town. E haere ana te pahi ki te taone. Whitu. I'm going to town. E haere ana au ki te taone. Waru. What for? Ki te aha. Iwa. To buy food. Ki te hokokai. Te kau. He's going to look around. E haere ana ia ki te tirotiro haere. Ka pai. Let's pretend you're going on an overseas trip. Choose a country, a reason, and a mode of transport. Then answer the following questions. Tahi. Ko waito ingoa whānau? Rua. Ko waito ingoa? Toru. E hia o tau? Whā. He aha tō rā whānau? Rima. Kei te pēhea koe. Ono. Kei te haere koe ki hea? Whitu. Kei te haere koe ki te aha? Waru. E hia o pēke. Iwa. Mā hea koe haere ai? Te kau. Kei te haere koe ki te kimi mahi? Te kau mātahi. Ka hoki mai koe ki Aotearoa? Ka pai. Now listen to Ngairo's answers and compare them with your own. Tahi. Ko waito ingoa whānau? Ko iruera tōku ingoa whānau? Rua. Ko waito ingoa?
Ko nairo tōku ingoa. Toru, E hia o tau. E rua te kaumāwaru oku tau. whā, He hato rā whānau. Ko te tuawaru o painga whāwha. rima, Kei te pēhea koe. Kei te ngē ahau. ono, Kei te haere koe ki hea. Kei te haere ahau ki Amerika. whitu, Kei te haere koe ki te aha. Kei te haere ahau ki te kimi mahi. waru, E hia o pēke. E whā aku peke. iwa, Mā hea koe haere ai. Ka haere au maurunga waka rererangi. te kau, Kei te haere koe ki te kimi mahi. Ai, kei te haere au ki te kimi mahi. te kau mātahi, Ka hoki mai koe ki Aotearoa. A te wā pea ka hoki mai au ki Aotearoa. Kia ora rā.